Двојазични банкноти и монети со браниски седници на албански јазик. Министрите во владата ќе зборуваат на нивниот јазик, двојазични судски рочишта, а двојазични ќе бидат и информативните табли, открива портпаролот на партијата на Ахмети Бујар Османи во телевизиско интервју, што се содржи предлог законот за јазиците. Zyrtare edhe në banknota? Sipas neni 8 këtij ligji, edhe banknotat, edhe monedhat e faktuara do të jenë edhe në gjuhën shqipe. Si do të përdoret në gjyqësor, në prokurori, polici, organet e tjera të Në gjitha administratës? institucionet e pushtetit qendror dhe lokal, gjuha shqipe, gjithashtu është gjuha shqipe është zyrtare, ose gjuha e komunitetit që është 20%. Në prokurori, në gjykatën e gjitha niveleve, përmend një cilin do institucion të avokati i popullit, në qeveri, në parlament, çdo institucion. I keni paraparë? Seancat gjyqësore, nëse një prej paleve është shqiptar, qoftë pala, qoftë avokati, qoftë gjykatësi, nëse një prej cili do për që është prezent në seancë gjyqësore është shqiptar, i gjithë procesi duhet të jetë në dy gjuhë, edhe dokumentacionet dhe aktet që do të dalin nga i proces duhet të jenë në dy gjuhë. Polici? Edhe në polici, edhe në uniformat e policisë, në qytetin e Shkupit dhe në komunat ku shqiptarët janë 20%, uniformat e policisë do jenë në dy gjuhë. Edhe uniformat e shëndetësisë edhe gjitha uniformat tjera. Османи вели дека законот е историски за албанците во земјава бидејќи се заокружува точката за јазикот од Охридскиот рамковен договор. Неговата примена ќе ја контролира инспекторат, открива Османи, кој исто додава дека се предвидени и казни за негова неупотреба, кои ќе изнесуваат од 3 до 5.000 евра. 1.000 deri 5.000 euro për institucionin, 30% e kësaj vlere për personin fizik të atij institucioni, të gjitha janë definuar të gjitha kompetencat e atij inspektorati. Од СДСМ за сега не откриваат што точно содржи законот, само повторуваат дека е во рамките на уставот. Затоа пак од ДУИ не кријат детали од законот кој го прави албанскиот како што велат службен на републичко ниво. Портпаролот на ДУИ вели дека законот најверојатно ќе се носи по составување на владата и дека со СДСМ било разговарано и на кој начин ќе се спроведе законот, па така не е исклучена можноста истиот да биде донесен како европски закон со звездичка, како што вели Османи, при носењето тоа ќе го олесне процесот.